Ndabirije kandi mwese abakunze kudukurikira, ndabifuriza ibihe byiza ngo Imana ibane namwe kandi muhirwe mu byo mukora byose. Turakomeza tuganire nk'uko bisanzwe kandi ndabashimira cyane abakomeje gukora subscribe, gusharinga ibiganiro no gukurikira, gukora like na message nziza. Ndabashimiye. Ni umuco mwiza kwandika message nziza. Iyo wumva aho kwandika message itagira icyo contribute wayireka. Rero mwebwe umuco ni mwiza kandi ndabashimiye mwese abari mu bihugu bitandukanye. Hari umuntu ugize iminsi ansaba nimero akandika ngo akeneye nimero yanje. Reka noneho musabe nawe n'abandi bose, umuntu uzaza ukenera ko mwandikira aza mpa nimero ye, yandike ati ndashaka ko tuvugana, wampe nimero. Mu by'ukuri nzajya ngerageza kukwifata, mwandikire. Ndamutse ntanamwandikiye nzaza niyaranja jewe byibura nihamagare ngo azaza amenya ko ari nje, ubwo sevinga nandikire. Icyo uzakurikira ikiganiro ndatekereza bizagira icyo bimufasha. Mwene data nabonye bazandika nko mu biganiro bibiri kandi irahari rwose mu biganiro natanze, hari abandi bayibona. Rero icyo muracumvise, tuganire tureke gutinda. Ntabwo nsubira mu makuru menshi. Dukomeze ikiganiro kugira ngo nzandeka gutwara iminota yanyu cyangwa ngo mbarenganye. Twaraye tuganiriye ntitwasoza ikiganiro, akantu kasigaye gato ndaza kugasorezaho. Ikiganiro cyari kirangiye ariko mwabonye ko cyacikiye, ndagasorezaho ku minota 3-4 ya nyuma kugira ngo ndangize icyo narimo mvuga. Turacyari ahantu havuga ku bantu babimukira n'impunzi, kandi dukomeje kubiganiraho kandi turakomeje. Ntituzi igihe bizahagararira, nibyo turimo tuganira. Twarimo tuganira ejo ibihugu bihaye byakira abantu, kandi ni byinshi. Ibyiporokaramye nibyo nabashe kuvuga. Ubu bimaze kuba ibihugu 5 byasabye impunzi n'abimukira. Birashobora kuba birenga, ariko ibyo ngibyo nibyo byamaze kwidetermina kandi bitanga amademande. Mwari muzi ko hari n'ibihugu bisaba abimukira ariko ntibyakira impunzi. Birahari byinshi, ariko ibyo ntabwo nabashije kubitekereza cyane, ahubwo natekereje kuganira kuri ibyo nyine byasabye abimukira abandi n'impunzi. Ndagira ngo mbanze mbabwire, hari igihe nkoresha iki gihugu, ndashaka kubabwira ibihugu. Iyo ntanga iyi message niyaderesa cyane ku bantu bo muri Afurika kuko nibo bumva ururimi mvuga. Abenshi ntabwo ari message ya bene wacu, ntabwo bireba bene wacu ibi, no. Ntabwo ari kubona bene wacu mba mpaye mbwira, no. Mbwira umuntu wese wumva uru rurimi, kuko hari abatuye mu bindi bihugu benshi bumva uru rurimi. Isi ituwe na za miliyoni nyinshi zumva uru rurimi. Rero iyi message ntiri limite, ni ilimite. Rero ibi bihugu rero byo muri Afurika byasabwe sibyo bifite abimukira n'impunzi gusa. Ibihugu bya Aziya bifite abimukira n'impunzi nyinshi kurusha ibihugu bya Afurika. Ibihugu bya Amerika du Sud vraiment bifite abimukira benshi n'impunzi. Mvuge muri iki gihugu mbamo, ni abanyaziya babamo presque gusa. N'abi bihugu by'i Burayi bimwe na bimwe muzi byagiye bigira intambara.
isi ni kavumu kavumu, ni kavumu kajumu, niko ibihugu bigiye bimera. Ariko rero muri Afurika ndashaka kuvuga ku bihugu iyo basabye baba basabye kugira ngo mubyumve, mukurikire kandi mube interese cyane. Nimbasha kubyibuka ndatekereza Afurika ngira ibihugu 54, 54 maze kugira si mbasha kubyibuka byose neza kubera ubusaza, ariko ndaza kubitora wenda ninsigamo ndasigamo 5 cyangwa 6, ariko mbereke aho bakora hose. Igihe cyose tuzaza tuvuga uzubasha kumva, ubashe gusobanukirwa. Nshobora kutavuga bya bihugu byose ngo mvuge bya bihugu ko ari umubare, ariko iyo mvuze mu bitatu mba mvuze yarejo. Bafashe Afurika niko ibihugu bigiye bigira iri subdivisemo 5, niko Afurika ipanze. Hariho Afrique du Sud, apana kiriya gihugu citwa Afrique du Sud. Afrique nyine Afrique Sud. Afrique du Sud bakunda kwita ni Afrique Australe. Afrique ni Afrika y'amajepfo. Apana kiriya gihugu. Apana kiriya gihugu Afrique du Sud. Yego kibamo naco, ariko gifite ibihugu bigera ku 10 cyangwa birenga. Havuye Afrique du Sud hakaja Afrique du Nord, nayo ifite ibindi bihugu. Hakaba ikindi bitwa ngo ni Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest hari ibihugu. Hakaba n'iyindi bita ngo ni Afrique de l'Est, hari ibihugu nayo. Hakaba rero nico bita ngo ni Afrique Centrale. Mwese ibyo mwarabyize. Irejo ya Afrika igizwe novuga ngo nizo subdivision 5. Izi subdivision 5 rero iyo mvuze mu ibihugu bibiri mba mvuze ya parti, nuko HCR yi adresse igendeye kuri ibyo, kuko abo usanga bahuje imico, usanga indimi zigiye guhura, usanga ibyo bihugu bihambira kuvuga ururimi rumwe byose. Kubera izo mpamvu politike y'ibi bihugu rero biganwa cyane. Iyo mvuga ibihugu biganwa mba mvuze amakontinent agera kuri 3 cyane. Mba mvuze Oceanie ariyo Australie, mba mvuze Amerique ariyo yangloba na Canada, kuko Canada c'est un pays de l'Amérique mais iri muri sud, isa niyigenga, kimwe nuko Etats-Unis zigenga na biriya bihugu bindi byo muri Amerique du Sud nabyo bigasa n'ibyigenga, niko novuze, ariko bikaba biri muri kontina imwe yose. Kakuriya nari subdivision amarejo ya Afrika. Noneho hakaba n'umugabane w'Uburaya ariyo Europe, ifite yihariye nayo uburyo bwayo, nayo ifite uburyo, ifite amapays Scandinave, ifite bene uko nguko, nuko bigiye bigabura. Ariko aya makontina 3 mvuze cyane, Amerique, Europe na Oceanie, niyo makontina jana abimukira cyane, kuko niyo makontina yateye imbere, niyo makontina yabashije kwiyubaka. Kontina nka Asia bien sûr ni igihugu gifite abantu benshi b'abakene kandi kigira bimukira. Ndagira ngo na Afrika yuzuye abahinde, sibo buzuyeyo, nabimukira bakwiriye isi yose, n'ibindi bihugu nyine bya Asia. Kandi ndatekereza Ubuhinde nibwo ushobora kuba buri mu bihugu bya mbere ku isi 3 bifite abantu benshi. Ubwa mbere ni Ubushinwa, puis hashobora kuba Ubuhinde buri hafi aho ngaho, niko ntekereza. Ibihugu byaho ni ibihugu bifite abantu barenze. Ubwo rero ngaruke ndeke gutasije aya marejo yo muri Afurika. Iyo nsibuye mu ibihugu 3, iyo nsibuye mu ibihugu 2, ubwo mbasize ibindi, kuko nyine sinobasha kuvuga ngo niki mbimare. Ariko iyo nsibuye 2 pays à 3 deja muzamusobanukirwa icyo mbavuze. Ubwo nshatse kuvuga ibi bihugu aho byalanshije demande naho zasabye. Niwumva uzumva nkubite Malawi, nkubite Zimbabwe, nkubite wenda Kenya, wenda nkubite na Cameroon, wenda ngarukiraho, deja muhita mwumva ibihugu 4 gusa. Aho mukwiye kumva ibihugu bigera ku 40, kuko nta gihugu muri Afurika kitarimo impunzi, ntaco habe na kimwe. Kandi nta gihugu kidafite impunzi n'abimukira, kugeza mu bihugu bimwe byiyubashe bisa neza bikize,
wibaza ngo ibi bihugu nabyo ni iki? Jewe ahantu nize ahangaha niganaga n'abakobwa b'abanyagiputa babiri, nabazaga amakuru, umwe twaricaranaga gutya, nicaraga hayicaraga umukobwa w'umunyagiputa, kandi muzi ko Egypt iri mu bihugu za Afurika. Niganaga n'abamaroke, nibyo bihugu tuvuga. Abamaroke bagira ubwo bashaka kwikura no muri Afurika, nikavuga ngo si abanyafurika. Ibyo murabizi mwese kubera impamvu. Ubwo rero ibihugu bya Afurika iyo niyaderesa mba mfite ibyo mbaye mvuga. Rero ureka aya marejo tuyasibdivize, murambabarira nintagira ibihugu mbasha gusita, ntabwo wenda navuga ko biba ari kubyirengagiza, ariko ushobora kuba ntabyibuka byose. Ubwo rero muraza gusa n'abambabarira. Rero izo subdivision uburyo zipanze, nahera kuri site wenda, kubera ko ariyo amajepfo nyine ari isi ija guhekera, niko navuga. Usangayo ibihugu nka Afrique du Sud nyine, za Angola, za Botswana, za Comore, ushobora gusangayo kandi za Madagascar, za Malawi, Mozambique, Namibia je pense, Zimbabwe na Zambia. Kuko sinzi niba noba nibaga igihugu kimwe cyangwa ibihugu bibiri, ariko iyo subdivision igihe cyose uzumva nkoze ku gihugu kimwe, aho ndavuga muri side, ndiaderesa muri side, igihe cyose wenda uzumva mvuze igihugu kimwe, nkaba nasiga ibindi, suko atari ingenzi, ahubwo nuko umwanya aba ari muto. Rero igihe mvuze igihugu kimwe cyangwa bibiri muri ibyo, iteka ryose uzajye wumva ko namaze kuvuga n'ibindi, kandi abari wenda banandikira tuzovuge na hano, uzovuge na hano, mba mbi englobye, mba mbihurije hamwe. Wenda icyo kibazo ntiyagira uzosubira kucibaza, mwarangije kumva bari muri Afrique du Sud amapeyi cyangwa se ibihugu bibarizwayo. Noneho tugiye muri noro, naho hari ibihugu sinabyibuka byose, ariko kameme ushobora kugerageza uko ntekereza. Twareba nka Libya, nka Egypte, Algeria, Tunisia, Libya nayivuze, Libya na Maroc. Aho ngaho nshobora ko nsize igihugu kimwe cyangwa bibiri, byo ni byo muri noro, byegeranye n'i Burayi, byegeranye n'i Burayi. Ndatekereza ko ibyo naba nsize byaba ari bike. Noneho rero nshatse kuvuga ko niba igihugu kimwe muri ibyo mbashije kukivuga, ibyo bihugu byose uzuhita ubyumva, niba uri mu gihugu kimwe cy'ibyo, uzuhita deja utahura icyo nshatse kuvuga. Noneho tuve muri noro tubanze dusubire muri Afrique Centrale. Afrique Centrale rero nahera kuri Cameroon. Hari Cameroon, hari Gabon, hari Guinée Equatoriale, hari République Centrafrique, hari République Démocratique du Congo, hari République du Congo ariyo Brazzaville, hari na Chad, hashobora kuba habura igihugu kimwe cyangwa bibiri mu bihugu bya Afrique Centrale. Ubwo birumvikana ko igihugu kimwe naba mbashije kuvuga muri ibyo, mba niyaderesheje cyangwa mba mvuze kuri ibyo bihugu byose. Ubwo nibwo buryo ubusabe bugenda. Habe nubwo musanga constitution ugasanga ngo icyicaro cya UN cyangwa cya HCR
ngo kiri muri East Africa, hari ibihugu bimwe byo muri iyo rejo bitari muri East Africa, ntibihagije baba biyaderesheje kuri ya rejo yose kesaswa iyi rejo babe bari ahandi. Urabona nk'igihugu cya Congo ndagira ngo cinjiye muri East Africa, yego, ariko kandi kiri muri biriya bihugu bya sadeke, birumvikana. Ico gihe rero bashobora kuretira bakaba cyane, nibo ntibabasabira muri aba no na okay na organisation uko ipanze, ntabwo abari Congo bagengwa na Nairobi no, kugira ngo mubyumve, kuko ibi bihugu bya East Africa bigengwa na Nairobi. Nubwo Congo yajemo, ariko iyo ibarirwa muri zirejo mvuze zo muri Afrique Centrale. Ngo rero iteka ryose muzajya mwibuka nimvuga iryo jambo mugira ico mutahura. Noneho rero dukomeze tuganire ico nari mvuze ngo ni Afrique de l'Est, ari yo ya kane tugana ku musozo. Igira ibihugu byinshi. Afrique de l'Est uhasanga hari Burundi, hari Djibouti, hari Eritrea, Ethiopia, Kenya, hari Uganda, hari Somalia, hari hari Sudan du Sud, ndagira ngo nimba ntibeshe, harimo Sudan du Sud, hakabamo na Tanzania. Aho ngaho nshobora kuba nsize igihugu kimwe, niba sinzi ko noba na ivuze Ethiopia na Somalia, sinzi ko arico noba nasize. Ibyo bihugu byose rero bibarirwa muri Afrique de l'Est. Igihe cose urumva ko bya bihugu, urumva ukuntu bigiye bigabura. Une fois tabashije kuvuga Uburundi kavuga u Rwanda, ico gihe na biriya bihugu byose birabireba. Nuko sheni imeze, nimba ibi bya East Africa ubona biba bisaba niriya niko biba bipanze. Ubwo rero ndagira ngo mucumve, aho hose hari ubusabe bw'ibi bihugu, kuko nibyo bihugu bikigira abantu. Mpora mbivuga, ibi bihugu nta bantu bikigira, ibi bihugu nta bantu bikigira, kandi mu by'ukuri niko bimeze. Harimo umuntu wari kumbwira inkuru mu minsi ngaho ishize, yiga ahantu ngo yabajije umukebekwa atese abakebekwa hano no babwira amapurusa, reka ndeke kuyavuga ateye isoni. Muri Quebec amapurusa yabakavukire ateye isoni, navuze botangara, ayandi nayabimukira. Ngo aramaze atese ko mutakiriho niki, ko tubona ngaho uyu ntagira umwana, washatse afite umwana umwe, ko musa n'abagiye gushira. Ngo aramubwira ati twe twaretse kubyara kubera ko habaye ibihe bikomeye, ino idini rikoresha abantu ibintu bikomeye, abantu barabyara mu buryo bukomeye, abantu barahemukirwa bikomeye n'idini. Ati kutita ku Mana ubona byavuye ino, no kutaha agaciro ibi byo kubyara no gusa abantu naho bahararutse iby'Imana. Ati abapadiri n'abandi bantu b'idini bakoze ibyaha bikomeye bigoye kubabarira. Sirse nuko ati twe turabyemera, ibi bihugu biyoborwa n'abayimigra, nuko niko bimeze. Kandi koko urebye biragaragara.